Sabbath Daniel Sabato. It is a Christian Juma when I obey Christian Juma being said, a bed one on mine at Tumpo. And Tom made that some inquiry, you may be a make what should imagine. The Empress will do me so. More money now, who are 4 years. Abusia Queen Efia Schwarzenegger over the years, now in him say, Efia Schwa. Utruni support edema NDC tema na omempenyin dada John Dramani Mahama na oye president. Nenu echi ena ye hu de ye. Abusia na onim adekunti a finally Efiahwa eka asesi ade wejai NDC. Aha let's talk GH rumors. And then the first time I pop into this video. Abusia mesro so be subscribe no like it. We will leave you comments. E wo comment section say ede amame. Na Dintia Efiahwa ejai NDC a sisi ade also odi ni full support ede ama MPP sisi ade odi ni platform nyina ede ye campaign ama MPP Dr. Bawumia okaye papa no ano wunim no papa no yahwehwe no papa no le twade papa no uyo bebio sa incident ni si ya pe na Efiahwa sisi ade tinton tan ne mebi antwa yi anku ya amane no sisi ade Waye MPP ni mapapa. Enra Efiahwa ede achopa ebre Ghana for esre titriu. Memeda kwanhwefo a omo Ghana omo ye 7th-day Adventist Church esre di kutudwe egu form se omo nkonkoto aba. Omo form support nyina Emma Dr. Bawumia se de be ya ni nyuma pa na nada danko ekufa do be ye no. Bawumia ebitimi asa atwaso if we Ghana bedru ha na ya Sabato we are roster who duty wa hospital wo se de woman who did it kwasi ada baba ne you obi ne de wa sha mama mani na ho mama mai mu asem ne mo hi asem monchi ane ye den mama shisha yakoyi monchi ane ye den ya ba kuno zo ye Kristo adwuma no ajezo me na ye. It is a Christian Juma when I obey Christian Juma being said, a bed one on mine at Tumpo. Christo Juma, no ajesomena may. It is a Christian Juma when I obey Christian Juma being said, a bed one on mine at Tumpo. On my shisha yakoi. A tino, so what to abba on Saturday. Only money. Christian Juma. Why is he a phone call on Moko University? No, maybe that's I'm so how uncultural. Maybe that's I'm so I won't cultural. Maybe that as I'm so I won't cultural. Sabbath Daniel Sabato. Mama money now. Na ye who are 4 years. Ye who are 4 years. Me kwaje commercial break. Some can send me 30 minutes pay. Ye who are 4 years. Me kwaje commercial break aba. Efiahwa de sanse mu nyina betu dwa no. Let's talk GH rumors ya naso enunti. Yebo pini adofo a omo yetimamufu a omo ye memeda kwanhwefo. Yebo pini wo mu ekoje won adwen kire concerning nyame ya adoma wo china abato a ye koto no. Ensem sei e na SDF no so edutu dwa. Na meka sei. Me ne me yede na wa ha ne me ma. Me ye memeda kwanhweni. Memeda no ya ka sei me omo mto aba memeda omo dosu. 7th-day Adventist ni I can SD okombi aso no ame ya adomo ameto aba no say ti ameto aba no se mpuntudwumo a omampani akufu ado aye no se mitime gya so no meto aba pa ema MPP sa ababi ene na be ma Ghana no so agina obi bia so a wo tie mi sa bi sense oto aba no onto aba no ma MPP na kufu adu nyuma pa oyeye na be ba to me o kwanhweni e from me sister ma me kwa asoro so am de be kanya ku abano de meto o me ntra ma obi mfa ne kokromoti enko kire ma dwene ma me aba meto no kire se me pe me nkola e maburu na e ba no o mo da achi enti na me koto aba ti abande meto aba na me nse ho meda e kire nya me boa me kwa asore me po asore na makoto maba ni tuwi a na maba me fi ense ho meda no enu ma nkire se e bi asore na me kono ya na asanye ni nyina gina me ami gidi a
me de ko to aba nso ko aso de bukra ne ye to aba ne yi aso le mpanimfo ti e kire nyambo a me kwa akoto maba na ma betene na beto ama de amato de o mitirim ma cha ye fe me cha me ti asante mampo tunsuo me tonton ne ma me provision stores me ye okwanhweni enso nyame ya adoma china me kwa akoto aba isa me mu obi emfa ne kokro moti nkwohye mra ma me e wasa me so me kire ma adwene ne ye me pe isa me your mind papa to aba no da no a won se hu me da enye sa na kire dodo no adwen yo se to aba no da no a wasa hu me da Ghana oman ba ho e na ye to aba no e di ayi okanini a obetimi aboaye nti wo ye meme dan ni kwanweni a enye wadwene se wato aba meme dan nti no wase hu me da one day decision wo take di ama Ghana etimi akonanim nti mesere obi bia so kwakoto aba no na kureda mento ho meda bisa menkwa ye adwuma bia me kwakire ma adwene dia me pese odi me so nti mento ho meda ti sana be ka che ezifo oh ye nyina mumye mmom ne yankoto nyame ya adoma ye pon asori a yankwa ne yankoto ne yankire ya adwene Yen arasasi ni ampa asasi a yenananom edi wo moja etu ho ede ma yen asasi a otwedi amponkwame basa yi adom no adom yen efoma gudie ene asasi mu adodode a yade kyekire man oman sebetumpon ebekwonanim ebefa ne ntuma pafra agisi yen nyina yesomu esanse wonsom woni nipa Ghana ni bia mfa nhye ne tirim se Ghana yen nyina ya man obintumi mfra bontene emekekire man emayen saso no obintumi mfra bonten emre ye asumdue a yepe agisa yankasa yepre asumdue emma ye ho atwo mre no asom bibia aye hyehye nanso timamufuo obi biara ekọ ne nyuma so Ghana dan nyina emfa ho ene colors awo party wo party A so what party B Senti or trust Ghana media bon kaye se afia bato a ye ba beto no yenyina yentoma Ghana yenyina yentoma asumdue esanse oman asumdue nim no oman ni si apene ohwe aman bi a etwa ye ho ahia asumdue a entumi amma ho nyina eye menteme ho ase a esore ye abato nti oman konkono Ghana sa ne yehwehwe ana emwoye ne ye debida yetie na ye kaide eye osagefo Dr. Kwame Nkrumah ekaya o say ebra woji independence hono o kan se Ghana yenya ye fa hodie nanso fa hodie no enye no ane se bia eyo mom bedi yeso no enka ye ho ewo Ghana mu bie mu da bi ne mom eno ne se ye wasumdue ne wo ye fa hodie afia pem ahankono adiokono mienu ayehye ase to aba wo man mu mentemi wasensore da ne senti ena trust Ghana media yekoso aka ye ho se asumdue yade ye ho hia aka nafu akakra bi ne ebeto aba eyi omampanin ne eyi mrahye bedwafo na nkropon ya domo a December bosome ne de tosonso ebre no so se wo koto aba na toma nipa ususu se obetimi aboa wo enya ntokwasem enya tutwie enya abaabo mentwese kan yenyina yenkoto na sumduem ne yenkofia sumduem na de obedi nkunim no yemfa nhye tirim se eya sumdue ena edi nkunim eyo man Ghana ena edi nkunim. May God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. Enkaiboyi All Trust Ghana Group Limited ena de brew.